najbolje ikad. Sviđa ti se? Dakle, ovo je bilo prvi unedited, uncut i zaista oduševljenje bez glume ikakve. Izgleda da se Sonji sviđa Gear VR. Wow. Fora je. Ovo je nešto pre. Wow. Čekaj da se namestim fokus. Kod desne ruke imaš touchpad da se možeš kretati po meniju i potvrditi nešto. Isprobaj neku igru ili neki film pogleda ili neku sobu virtualnu. Možeš otići sad na plažu što si uvijek htjela. Gledala sam Cirque du Soleil. To je fora. Čekaj, Isus, ide na mene. Ovo savršeno. Ovo je sve dobro. Čekaj, ovo je kao da si u nekoj novoj dimenziji. Gle, pričaju mi, diraju me. Zato se i zove virtualna stvarnost. Čekaj, ovo je super. Evo, evo. Znači, dopada ti se. Ovo je vrhunski. Čekaj. Pozdrav, dragi gledatelji. Bog. Ovo što ste malo prije vidjeli, bila je moja prva reakcija ikada na ove naočale. Saša. Uncut, unedited, totalno iskrena. Znači, Zašto da. si me snimao? Baš zato jer je bila uncut i Razboljniče. unedited. Zaista da, vidjeli smo. Šta je to? Sad nam svima objasni. Sigurno ni drugi gledatelji to uopće ni ne znaju, poput mene. To vam naime ovako izgleda, neke super sonične, futurističke naočale za gledanje u čemu? 3D. Virtual reality, znači virtualna reality. stvarnost, VR takozvani. Znači to je ono što imamo i mi naš jedan video već koji ste vjerojatno vidjeli. Ali ovo su zapravo Samsungov Gear VR koji znamo od prošle godine. To nije nikakva high-tech tehnologija, ovo su dvije leće. Tu se spaja mobitel, mora biti Samsung S6 ili S7 serije. Imate tu kontrolni touchpad i cijena tog uređaja je 800 kuna. Znači vrlo prihvatljivo. Ali ide samo u Samsung. Upravo tako, znači treba vam i neki Samsungov telefon S6, Note ili S7. Ok, kako se Zašto? to sad namješta? Pa zato jer se on koristi kao ovaj zaslon gledate na... Zaslon je taj koji vidiš kroz ta povećala. Znači od samog telefona, tu imaš micro SD i gotovo, samo se klikneš. O, super. To je to. Možeš staviti ovaj pokriv, ali to je čisto estetski, s tim ili bez toga. Dobro. I onda si mi rekao kad sam stavila, da sam ovdje sam si fokusirala, znači Tako kako je. ko Znači, ima ovisno leću. da li imate dioptriju ili nešto dioptriju. kako vam odgovara. Ovo vam je za izoštravanje slike. Tu sa strane imamo touchpad kontrolu, po kojem se krećemo s kursorom u virtualnoj stvarnosti. Potvrda je tap, a ovdje je back tipka, znači za povratak nazad. Do toga još nisam ni došla, jer je bio neki super filmić. Uglavnom, sad ću vam ja to probati objasniti svoje iskustvo na ono totalno laički način. Znači, Stavi pa govori šta vidiš, možda nije to loše. Pa ne znam, Probaj. znači jednostavno, onako ispred mene, bojim se sad da ću zaglušiti glas, ali znači ispred mene se pojavi tu, evo pojavilo se ponovno. Ok, znači ono što sam ja gledala bio je kao Cirque du Soleil, sigurno ste čuli, ono svjetski performansi, akrobati koji predamnom rade akrobacije, ali tu su blizu, dolaze prema tebi, evo diraju te, vatra ide na tebe, doslovno je, onako doslovno imaš osjećaj da ga možeš dirati. I sad ovako, znači gledam u njega jednog akrobata, tu, ravno, i sad se mičem i vidim drugoga. Znači, dolje je voda, onu kišobranu, na ovoj strani kad se okrećem neki novi, drugačiji. Znači, evo, nevjerojatno. Ko da si tamo. Da, znači na sve strane nalaziš nekoga drugoga. Mislim, fascinantno. Ovo je ludnica. Super, jel da? Ne, ovo se navučeš samo tako. Ako niste probali, svakako dođite u neki od dućana Santa Domenike i isprobajte, jer to je neko potpuno novo iskustvo. Meni je prvi put kad sam to vidio, bilo mi je prijelazak možda i veći nego s crno-bijelog televizora na televizoru boji, jer ovo je zaista kao da ste tamo. Ne, ovo je revolucija.
Zamisli U Facebook. šoku sam, ostala sam bez riječi. Uskoro nam dolazi VR kamera, napravit ćeš ovo, bit ćeš na plaži, negdje napraviš klik, možeš snimiti ili video ili sliku, staviš si na face i tvoji frendovi, frendice mogu gledati kao da su tamo. Znači na način kako si ti sad ovdje vidjela. I to je budućnost nekih, zapravo i društvene mreže će s tim procvast. Za koju godinu klinci više neće ni snimat obične fotke, bit će sve 360 vrlo vjerojatno. Jeste čuli? To je to što imaš u rukama i budućnost. To je budućnost, da. Već je sadašnje zapravo jer možete Tako sam polaskana da sam to mogla među prvima isprobati. I definitivno onaj video koji smo mi snimali u Santa Domenici, u City centru Van West, možemo isto gledati preko ovoga. Naravno, to je bila originalna zamisao. Imamo video koji možete gledati u 360 stupnja VR, znači kao i ovo. Visoke kvalitete. Pronađite ga na YouTube-u. Snimano je 4K rezolucije, znači zaista izgleda lijepo oštro. Kao da ste u pravoj trgovini. Zapravo vidite više jer možete gledati gore i Da, dole, mislim, ovo je, znači ako imaš definitivno ovaj mobitel, isplati se za 800 kuna još uzeti ovo. Ja mislim da apsolutno da. Na 12 rata, znači ispadne jako malo. Par kava mjesečno, to je to. Da, upravo to. Možeš i 24 pa bez kama. Wow, kakva revolucija, ljudi moji. Ovo mi je najdraže druženje do sad, Saša. Vidim da te oduševilo, znači ono je prvo prije ovog videa što vidite, to sam uzeo na brzinu mobitel, išao sam snimat jer nikad to nije stavila, vidjela i zaista to čudo izaziva oduševljenje. Svakako ga isprobajte. Ništa, ja u šoku vam mašem i vidimo se u nekom drugom videu. Šaljemo pozdrave, bok.